Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi Tenggang dan berdaftar dan khulasatul nuril yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Ada juzul 5 wa fatratu al-madani fi gurdan nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Denada tustaminu wa talatun. Dar secapan dekati eje kata bohong wa takhalluful munafiqina o yirtagol naafiɗi ɓe yawgol tabuka o jangeten ɗo ko fi alhaali naafiɗiɓe ɓen fi ko ɓe yirti tabuka konko ɗum woni ko jangeten e ngal dama ɗo ɓe laamaki lamma taahaba rasulu sallllahu alayhi wa sallam e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe heɓi laninodel huruji wonande yaltugol. Qala qawmu wi yimɓe minal munafiqina jaaɓe naafiqiɓe ɓen ɓe wiyani li ba'dihim yoga maɓɓe e ma ɓe wiyani ɓe la tahruju wa taw yaltu fil harri kawuli nange ɗo ɓayani nange ngel no wuli ha feƴƴiti ɓe yetti yimɓe maɓɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓe wondema wota o yaltu nange ngel no wuli taw yawkale nange ɗo. Fa anzalallahu fihim, Allah jippine dow maɓɓe jomi wi fariha al mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah. Naafiɓiɓe ɓe weltori ma tultuɓe ɓe weltori ko tulti kon sabu ko ɓe jooɗi ɓaawo nelaaɗo. Wa karihuɓe ani ay yujahiduɓe ɓe waɗirta jihaadi bi amwalin jawle maɓɓe ɗen wa anfusihim e pittali maɓɓe ɗin fi sabilillahi e ɓantugol laawol dina allahu. ɓay tawi ɓe waɗirini ɓe bañanoki e yijjaka jihaadi ko ɗiɗi: ko jawdi ndin e wonki. Ko jawdi ndin noon atti kono sa haɗi jawdi ndin ka jiifa wiya wolanayɓe ɓe jaɓa e wiya ɓe jaɓatade kono yawata. Ko ɓe ɗiɗo ɗiɗi tawe. Wa qalu ɓe wiyani ɓeya la tanfiru fil har, wataw yaltu ka nguli nange taw yawnini no wuli acce ha wotaw yawɗo e ndi nguli nange. Jomme wiya kon yeetoɓe naaru jahannama ko yiite jahannama ngel ashaddu bistinude harra nguli law kanu siɓe laatino ko yafqawuna ɓe faama. Si tawi ko ɓe marnoɓe hakke iɓe faamayno ara yeetoɓe ko yiite jahannama ngel ɓuri wulde. Waɗi ɗon si ɓe yaari ɗo ɓe tuuti ɓe naatoyenge ɓe annda si ɗo ɗum on anndi ɗum no waa julɓe ɓurɗum no heɓi ɗo probléme. Woɓɓe mo yiiɗa wonnaade climatiseur naade ventilateur no ɗaɓɓa ka ɓuuɓi oto no ɓuuɓi suudu no ɓuuɓi bureau on no ɓuuɓi ka gollete no ɓuuɓi kaɓe yatawke no ɓuuɓi. est ce que ɓe no naɓorde ko ɓuuɓi kadi ka gabol ma ɓayɗo gonɗo ko yiɗma o ko welduɗo o ko moƴƴanma ko yurmama o
si amai ko beedu gol fermu gol joko ka hendu nate ta do wada nana bangol na di mati to sana berada tika jonno sana berada itu ha amai atau indo kono bet maka jaga banta terdiye ta bude atan jinaka to maga dala ko ade to ko jomen to gi butore ne o wanno do ko moddo bi tana mo buba mo wada ko moddi ko wuli ko kadde wuli tana goto kadde wata mo dalli ara ko wuli o do wadi so wibe yento be no wuli o do wadi kadina ka watte do me ko ganto panno me ya kadar sandi an mari ko mo yete sindia ngari jangata ko nganda nyande ko dangara yore mo har nange no wuli afi aw do bi wulde do o yaka sonna be non alay ade ni buma de ko wulu sa wuli ko wuli ko do hata we ngento wuli job aw be be anda ko bumi ni goddo ngindule ko fi wota de liya ngule to apa ila susi di ton amulu ni do taw ya dia sai rewbe do goti ya yasi Boti jodori no ala tagir wo be jata hen. Allah. Dol mi nigoy. Person na da citirta ke nigoy. Wallahi an-nafs wa tifl sawa. Inama ka shabba ala hubbi rabba. Wa tutimi yafat. Wallahi be wonki e sonna be paydu ko godu tak ko ban mun janda ta mun janda ta. Sonna da so jibina bitane so e bali ni yo ulle sa son kadi mo ulle asa tay nyama ka sa ulle do taw do mado ko le galan ta na bay ko no ko betu waje betu wo be wadu ko jandi wo ko jandi sonna do sijeyaka nagge sijeyaka budi sijeyaka bay ko sijeyaka ko yeba ko litani ba to ko bede so na be bunno jeyaka ay jeyina to ande nana be na jeyina andi jeygo ne jeyina kanko wadata mo jeya ko fala wa sina ko honu gorti sonna jotin yas ko wata mo daba ko bu wanda jana mano to no diri jomme mi be yirti be do fal yadhabu qalila yubjamsa wal yabuku yobe wuluno kadira mududi jazaan ndo ko joddi bi makanu sabu ko belati yaksibuna be fagito jomme bi fa raja'a kasi woni Allah utima ila ko ifatine fede men mabbe fastadanu ka be dumini ke dama lil khuruj wanande yakugo fa uluba lan takhruju ma'ya abada wa yajid tayam koma walan tuqatilu ma ya'dwa hanne kado ngabida tayangan dan dai do e bari inna ko nono raduntu mo wertu rino bil qurudi joda gongol awwala marratin tara de law jonno faqudu jode mal khalifina wonde jodi wonde ben jode jodi idan benen fatakhallafa Abdullah ibn Ubay bin Salul utulti maka te wonde dulbe minal munafiqina nafiqina nazala fi jippi makka qawluhu ta'ala ko wallahu ta'ala jomi men gobi wa qada al mukhallafuna jodi no wa qada alladhina jodi be kadabu la fitnu be Allah wa rasulahu miladana bedo be jodi paske ko Allah wi wo be jabano ko gonga dum wadi timmo daya woni waja al mu'addiruna min al arabi li yu'dana lahum ay yimbe fula soji be ari fiyo be duminan wa qala alladhina jodu de ben kadabu la hafidu dalla wa rasulahu en la makon sayusibu alladhina kafaru arma heba ben heferabe min mabbe adabu latali mus ko do wadi al arab ne sunni ne fulawa yo watali wadi jomme mo lifi ne fulawa kala o yido ko arata wobena al arab yimbe fula soji be hande non ka pewni den do yimbe fula soji be faami ko kambe mari pinale yeso be ay moto do yaabe onde ka rewa
ya wonde no waɗirte ɓen naate men falde taw ganda goɗɗo ko kasare imruɗo jomme wi al arabu ashaddu kufra wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala allahu ala rasul ko yimɓe fulasoɓe si woni kefe ko kef atu karo si woni naafi eto to haro ka temo naafiyagal ko kamɓe kadi ɓuri manqude andugo ko allah jippini andugo ko qur'ana wi e ko nelaɗo man ɓe yimɓe fulawano fanɗi andugo ɗum jomme mi kamɓe ɓuri andir jonno yeeyi ha wayde tigi jomme ngo wi ɓe ari ɓe ɗumi ɓe jooɗude ɓeɗo naafi yiide wasadana rasulu nelaɗo dugani sallallah sallam almaduruna gantiniɓe ɓen min al arabi ka yimɓe fulasuuji wa badu lmunafiqina yoga e naafiɗiɓe a yimɓe fulasoɓe na naafiɗi kono ƴoyre ala e seeɗa annayne joni ne faami ɓen ɓe saara ɓewni ala ƴoyre e seeɗa ka ay seeɗa ɓe jokki fa aduna lam nelaɗo nanani ɓe fa wabbaha llahu allahu ñiñi almunafiqina naafiɗiɓe ɓe qawli e kongo mon ay o tanorano ɗon al arab ɓa ɓen ɗon ko jofoyagal maɓɓe na naafiyagal ko a ɓayanda ɗum ko ɗum ɗon hukkiɓe ɗum nelaɗo iɓe newi kamɓe ko wolangaɓe koko wowla konɓe jaɓi enen ande a wowlaey na ko woli konkoye dowaɗa nande wonɗum nanta koko suuni ka ɓerde makko kon ɓami koko allande kon nande a yewtani ɗon jomme wi inna allahu alimu bi dati suudi wiɗanta na ko wowla ko nanta koko suuɗi ko wanno ene laɗire koye ɗum ɗo ndetoɓe ko wowla koko laɗi modi en he na gonga ko hunde kaari enen nde gandi piiji ɗi jonti jam ko wola ko hen si goɗɗo wowli jaɓanmo ko wowli kon ha yaltitoya goɗɗum ko ɗomata goto ta ñawore koko wola ko ñawete ka ko ɗum ñawete ko suuɗi ka ɓerde koke ganda allahu alam itan ko ɗum waɗi nde usamat bun zeydi nde gandi ko nelaɗum yiɗnomo ha feɗi nde gandi nde warno oya o ari o wi oya wi la ilaha illallah kono ko humugol ware ɗo nelaɗo landinemo si tawi o feewno ɓerde nde o tawi ko humugol ka enen no kon ɗum no naade ko wola a ɗum na gonga noon na yanan ko ɓe woli kon kon ɗum nante koko wirni kon a wettani koko wirni adi jommen ndewnani nelaɗo dunani oy law kana arabon jommen wi si tawno wonno ko yaadu qariban battini wa safaran qasidan maɗum ko julayagal araw julayagal battigal wa safaran e seteyagal qasidan battigal lattaɓawka ɓe jokkete walakin koni bawdatu wonɗi alen e dow maɓɓa shokka yaadu ay siko mbuɗino ɗakateno ko woɗɗi woɓe jokkete ɓe yayɓa ko mbuɗi ɓe gandi ara humpitawdar so ɗon mbiya a woɓɓe deno ɗo ñande wo enveloppe wallinte de ɓe wallinte de ñande o mbiyayno goto kala se gadda gendarme ɓe ɗiɓay mbuɗinde ka argol ɗaɓɓa mbuɗi ɗi ka kono ɓay ɗum ko diina kan ɗum andi ɗum fayda no nandi koy yo mi wisi ko yano jawdi ɓe yaha nogo si woɗɗano kadi ɓe yahayno kono woɗɗani ɓe yahno ɗum ɓay mbuɗe ɓoyta ko ɓay mbuɗe ɓoyta woɗɗaniɓe jommi mi wasa yahlifuna ɓe fawi wondirgo billahi allahum law istata'na wallahi si men taganano la harajina makum min yaltidayno ɗo ɓe woni ay kayɗa neɗɗo no woni minen kadi dow sage wallahi min faala jangude kono billahi ko alhaaliji ɗi inchallah ɗo wallahi he ko naafi yaga selu ɗum wo mawɓe ma kay huɗo tappo kangal gonga sinani ko no huɗiɗa si si lamar ɗo sammi kadi ani lamar sammi huuɗi ɗowɗano fiyon ɓay ɗuɗa ɗuɗa huɗo ɗon miwɗata lawɗada awɗatako ga ko sade billahi ɗiɗe gaɓoy walla min min tawi billahi ɗi dogoy awa da meman ɗi fawde wallahi no yiɗi kon ɗum kon ɗum ni ɗi gantuji moyɗa wonno ɗaɓɓa ngan he oustage en jogaki baraji jogaki bakkaki ko jolna goɗɗo si a faala ya janggana hoorema si a faalaka senu watta huulani woto huula allah subhanahu wa taala ɗi gantuji no ɗum ay ɓe wona ɓe wondi wo wallahi si ɓe kamɓe kadi si feere no woduno wallahi ɓe yaɗa ɗum mon nelaɗo
jomme wi yuhlikuna anfusahum iɓe halka hoore maɓɓe wallahu allahu ya'lamu mandi innanno kamɓe ɗa ari ɓurɓe fenay ɓe marnomo ɓe fenay jomumen mandi wagada ataba allahu ko haqiqen allah ɗum feli ala rasule ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam fil idni lam e duganagol ɓe ngol bi qawle konngol makko ene afa allahu anka allah yafani lima adinta lahu sabu wonɗum ndewnanɗaɓe hatta yatabayyana laka alladina ha ɓanganama ɓe sodaku gonɓe wa tara man kadibinanda ɗum ko ɗum arɗo o newnanama ko hanno acca ha anda kommoye maɓɓe woni gonga kommoye maɓɓe woni e fenani jommimi ko noyi jommen ko feli nelaɗo koko yafaniɓe mi yafanike magol kono ko anno acca tawa anda gongu ɗo felni andi ko probléme ɓeya on taw jandi ka ko feli nelaɗo koko degaɓe e on mawni wona si dega nelaɗo no mawni eyi nafino mari probléme de jomme wi innama yastabinu kalladina andu ko duminoto e ma ko ɓen la yuminuna ɓe ala gondude billahi allah wal yawmil akhir ñalan sakkitiɗe wartabat sikkitike ko ɗumum ɓerde maɓɓene fon kamɓe firaɓe ɓe sikkitare maɓɓe nde yettarande ɗumi ɓe sikkito ɓe yaha ɗo so ndaari min noon kala ɗumɗo ganto andanay gogol so ndaari sina ɗum hen sikko gonga wonda a yeeti ɗum ka ka fotta ɗawɗa ɗo takko allah en balloyade hari lam fala noddude téléphone wallahi kono ha yiɗumo e ɗumi yanimera mon o ala nder kono noon noddirede hay mi ƴettani mo ɗayi ɗum ceerno sellu ɗum huɗo takko sene he ɗi gantuji moƴƴa jomme wi ma he kala moyɗo no gantino ande goddina gantu ene allah waɗani hen koyɗe waɗi juuɗe waɗi hakki waɗi gite waɗi fof addani hen jannoɓe addani hen ka janggen addi ko jangguirte fof ko gantomo kadi marɗa ñiiri de fama bannama da weela e wiima kuye bannama wifama ɓurti ali ko haadi ñama to ko ganto marɗa ko ganto honɗum ko honɗum kokon moƴƴa e ko moƴƴi a nawɗum miɓe sendu ndi bannaka bannama koko ñamirte kuyel no woodi ko honɗum noon kadi ko anga yiɗugo ñamgo yo woodi ɗum ko ñirni welali ɗum hade sa welama bannama ñameka eyi jomme wi tumma refti kaddabahumullahu allah fenniɓe fi udrin e gantoji maɓɓe ɗin ɓe hawle konngol makko o wi walaw aradul khuruja wallahi siɓe falano yaltugo ya tabuka la addu law ɓe heɓilanayno ɗum uddatan heɓulare walakin koni kari allahu bi'athahum allahu ani yaltugol maɓɓe ngol fa tabbatan o amini ɓe wa qila wi uqtudu jooɗe mala qaidi noon ɓe jooɗiɓe hay allah yiɗa ko ɓe yattata ko mo monanike ɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen mettimo ko ɗum waɗi si allah ɓannima ɗi piiji weltan allah subhanahu wa taala ko moƴƴere makko tumo suɓuma jomme wi yiɗa ko ɓe yata kon ko amini ɓe kisan tawi joni hande kadi ɓe aami o wi jooɗe wonde jooɗiɗone ɓe wondi ɗum wali kay la yasa fi wota suno almuslimun julɓe men ala hududil munafiqin e dow jooɗagol nafiqiɓe men qala taala allah towɗo wi law haraju fikum hara ɓe yaltuno e moom ma zadukum ɓe ɓeydantano illa habala sina bonnuga wala awdau ɓe liɓarino hilalakum hakkude moon boneji ɓe bonnayno ɓe aybina ɓe ñowa ɓe waɗa baddi hakkude moon no ɗo goɓɓe moon ɓe gollinagal tiiɗano jofiɗi heɗitoto ɓe naata ñowida e maɓɓe hara bonni ɓe si ɓe jokkuno ko siga ɗum ɓe waɗayno hakkude moon andi ɗo ko heɓɓintingol gonɗi ɓe ɓewata suno ko ɓe a yettiko ko passé ko ɓe yahani ko ɓuyon arrangide si ɓe yawno moƴƴanano jomme o wiyamo hunakumul fitna iɓe ɗaɓɓitanon fitna on wa fikum noye moon sammauna lahu hettadoɓe woɓɓe noye moon ga gonɗinalngal no fande a ɓeɗitoto koɓe wolta ko wallahu annahu alimu kanɗo ɓe gwari ɓe jonnoɓe andinode woɓɓe men haray ɓe yiɗi diina kam ɓe jooɗoɗa e añuɓe diina kam ɓe sabote diina kam ɓe kamka hude ɗo añi siga ɓeɗo ko jofo so andi goɗɗo yiɗa diina ko saboto o ala ko sabo sina diina kadi on je makko nan partenaire ande kadi on hawta programme oɗo o holli on enen ɗiɗo ñal gahaji sinani ko sabote noodi waɓɓe pempetiwuri rewɓe ɓe tarata ɓe ɓornata ko linsere
yara ɗum ɓeere fiima siga weeti nodda rewɓe finnodira e laawi ɓen no heewi tew sika ko saboteteno ɗo ka ko acci ɓeeɗo saboti julɓe ɓen saboti karama koɓe saboti imamuɓe ko angal peewal honno joni mat ange ɓe o ɗon nawta programme idan jommi wi laqad ibtaghaw fitna ko aɗimba ɓe ɗaɓɓiti fitna min qablu wati wa qallabu laka al umura ɓe waylitanima fiya kam hatta jaa al haqu a gonga on ari wa wara fini amrullahi fi yamirore allahne wawtay kamɓe kaari duna ko ɓe anude wallahu taala alam bismillahi rahmani rahim takhalluful munafiqin turtugol naafiqiɓe ɓen lamma ta'ahhaba rasul sallllahu alayhi wa sallam nde nelaɗo heɓilanino ɓel huruji yaltugol qala qawmu wi yimɓe minal munafiqina e naafiqiɓe ɓen ɓe wiyanini ba'di yoga maɓɓe la tahruju wa taw yaltu fil harri ka nguli fa anzalallahu fihim allah jippine maɓɓe wa qalu ɓe wi la tanfiru wa taw yaltu fil harri ka nguli jomi ɓe fondiɓe naaru jahannama ko yiyta jahannama me ashaddu du sattude harra nguli law kanu sindoɓe laatino yahtomeɓe faam fatakhallafa abdoullahi bne ubay abdoullahi bne ubay o tulti ma kafiri wonduɓe ɗumɓe mina munafiqina naafiqiɓe nasala fi jippe maɓɓe qawluhu taala ko ngol allah dow ɗon o wi wa qaada alladina jooɗiɓe kadabullah fennude allah wa rasulah nelaɗo wa satana rasul nelaɗo ɗuñinani sallah sallam lil almahduruna ɓen ɗuñiniɓe min al arabe ga yimɓe fulasoji wa ba'dul munafiqina yogay naafiqiɓe fa adina lahum nelaɗo newnani ɓe fa wabbaha ma wastatana rasul ɗumini e nelaɗo almahduruna ɓen ɗuñiniɓe e gantiniɓe min al arabe ɓe fulasoji ɓe wa ba'dul munafiqina yogay naafiqiɓe fa adina lahum nelaɗo ɗuñaniɓe fa wabbaha allahu almunafiqina allahu nini naafiqiɓe ɓen ɓe qawle kongol makko way law kana aradan sonno ko dulayagal qariban battingal wa safaran setaka qasuda battin lattabauka ɓe jokkete noon walakin koni bawdat woɗi alamde dow maɓɓe shokka yaɗumi wa sayahlifuna maɓe wodira billahi allahum law istatana wallahi sinen newnanano sinen wawno la harajana makum min yaltidaynal moom yulikuna ɓe halka bi anfusam fittali maɓɓeri wallahu allahu yalamu andinanno kamɓe la kaɓiruna ko ɓe firude وقد عتب الله فأبقى الله فلنا على رسول دون الله صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم يدوننا قول يكون قول مكو وإن عفى الله عنك الله يا فنكما لما ذنت لهم كنكو من ندابه حتى يتبين لك حقا غنما الذين من صدقوا بوغبه وتعلم الكاذبين عن داخل البلد وإنما يستعبرك الذين أنلوا دون توما قبل لا يؤمنون بأرادهم من بالله الله واليوم الآخر ولا مساكين وارتابت سكتك قلوبهم بالمعبد وهم كانوا في ريب سكت يترددون بلوتين ثم كذبهم الله فيني في أثرهم إن كانوا بمعبد بقول يقوم المعبد ولو أرادوا الخروج استغفارا ويأتوا لا عدوا له بيد لأن يأتوا والحدة تقولار مندن ولكن كري الله أن بآخر يأتوا المعبد فثبتهم آمن وقيل بيقولوا جود مع القائدين والبيجود بهم ولكي لا يأس في وتسن المسلمون جودهم على خروج المنافقين جود والنافقين بهم قال تعالى الله تقول لو خرجوا فيكم عربيات الميمون ما زادوكم ببيتانهم إلا خبالا زنا ونوندا ولا أوضعوا بجبال خلالكم أكل المون بني يبغونكم الفتنة بدأتنا فتنكم وفيكم ميمون سمعون لهم ملكا طولهم والله أعلم عليم كانوا بالظالمين طولهم لقد ابتغوا الفتنة كفاروا بدأت فتنة من قبل قاتل وقلبوا لك الأمور بويل نيم فيها كم حتى جاء الحق وقاربون دون أي وظهر فيني أمر الله يمر على الله وهم كان بكارين فبيانته أسئلة نندم ماذا حدث كنتم يكونوا من المنافقين نافقين بمن حينما تأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يتوب إلى غزوة تبوك فاتح تبوك من تخلف قوم تؤتون منه معه من استعطنا الرسول صلى الله عليه وسلم قوم تؤمنون أن لا في التخلف في كل قوم بماذا عاتب الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لا الله في النلال بماذا كذب المنافقين كلهم الله في النافقين والله تعالى أعلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun dan jamu de fi sahabatu de Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Jangino fi Abdullah Jarir bin Abdullah al-Bajali dewriuno yaman tay ko kanko laamiɓe o ari ñande jumatayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam no heɓilani ta ko yawgol hajjatul wada imo ar o ari o tawi ɓe jooɗani juma on o jooɗi tawi sahabaɓe ɓen fof woni mo ndaargo teŋƴinamo on tuma tawi julɓe ɓen fof no ndaarudemo ɓeɗi wa jaala wa jaalu ɓe wattani yutiluna ilayhi nadara iɓe juuti nafaade makko ndarde ɗen wa yuhidduna fihi lbasara iɓe sewnayno ndargo hadda ko laggago sewnugol dartindo sorna ndarde ɗe moƴƴa iɓe ndaarinamo wasi ko mo faytuɗa wonda ndarde hatta huyila ilayhi ha umano annamno kamɓe ha wanimo wande ɓeɗo kanuɓe laatino maahu iɓe wonde makko ala mawidi nefoɗo a sikka yo goɗɗo sami miɗo arde ɗon ha o andama ande sa hewti tuni ɗon fof ligata yimɓe ɓe no ndardano ɓayno andi harida arde hari ɗum imo ndarde ɗum ɗon imo wani noon aw ka anna naitan a sikka e sifotoɗo naatahu lahu ko sifanike ɓe fima a naatu e ngande ka naa ɓenna naatu walma hokuma ɓenna sifa naatu wa sifa ay ko ɗo sifagol no ko luɓɓingol lugaje ɗanni aynayi goɗɗo sifike fima ko ha yimɓe ɓen ɗum ndaara mo no ɗoni mo ndaarede nanne ɓe ndaara siko kanko tigini fa aradu ɓe faala ayatatabbatu nde ɓe tabita min chahsihi e neɗɗanke yagal makko ngal wa yatahaqqaqu ende ɓe haɓo ginta min naatihi
e sifa makko no ɓen mo ndaari ɗen ko annaɓe faala hande ko kanko tigi ni ko o tigi ko sifa makko on ni ko non ɓen mo ndaari ande ko goto mbaduma ande no haari ay goto ala yettitade ko nela sallallahu alih w sallam ɗumɗon ndaarde ka kono ɓay oɗo hewti ko ni ɓe wonnomo ndaaride hutbam gasani ay hutbam gasani fama wonali nin tahatti solatu ay wonami ɗuɗede gasi hatta ha mala jariru wiiɗi ala rajulin gorko mina muslimina juɓere kana laatinoɓe yetti muslimene jonino ɓe janibi takko makko tajuɗo no joni takko makko o liiɗi ewɗo fa qala bima balu nnas ko ɗum heɓi ɓe yimɓe yasurifuna ɓe woncita absarum giɗe maɓɓe ɗen ilayya faade wa yuhaddiquna fiya yimɓe sewna lardude faade on ɗum waɗi hatta laka anna lam asikkay no wodani ɓe indi kam haade mi haadi annela mariyaɓe ɓe mari haade an haɓe ndaramini ahiya mujarradu sulfa ene ko kawra ɗum ni sulfa ko kawra ko araɓe hawo ɗumɗani ɗo nani am anna fil amre chey'an kano e fiyake hunde ka goɗɗumo ton ko ɗoni mi daari ɗo woni naɗo laɓe ta ande nen si konnen ɓuy daaren ɗon ñande mi yimɓe no daaram aya rewɓen ɗo si rewɓe feewaɓe si feeñike tawa wa ñaari buɗan waɗi paɗo to ko ñaɗiɗo ha way o haɓɓaɗo sino yaade tan mi yettitora ɓerde gite ɗi ndaara si ɓerɗa ndaari est ce que ɓerɗa ka noon sa hiwrike mo no sewti kayne na oɗo andunoɗa aran no pentiri yakara mo yimɓirde anda tan sandigi makko no bono sandigi o tako pentiri wallahi ɗum ko huuɗi ɗo pentiri modi makko si tawi mo tawi ko fotta e woni koko yaasi ɗum no yum naate ɗo nangal ɗum tawi mo sikka foppo tan no ndaarde ano yeɓɓitora ɓerde gite ndaade ɓeeɗo ndaari sa fijiri ɗo nga ɓanti yitere anda ande mi yimɓe no ndaarani ɗon ɗum ɗoaɗen ba on ala maki ala bak a fota a saɗɗa ago ala ko goɗɗo ndaari de ɗon jokku lawol mako no yumni walla ɓande goɗɗo ɓen ko ndaariɗa ko anga lensa maɓɓe kan jama o yurma ɓe sikkude no ɓe comploti yurna oɗo ko ɗon no ndaari tawi mo ñalɗi kanko ŋalɗo ko fiyon ɗum o ndaarana oni goto rottime mondare o woni soryande ni illa si o natni fa qala rajulu gorko mi inna nasa no yimɓe ɓen lam yasrifu ilayka ɓe ndaariraɓe woccitiraani faadema ɓe abusari gite maɓɓe ɗen illa si o natni li anna rasula sallllahu alayhi wa sallam sinane laaɗo akhbarana ɓe umpitimen qabla qalili ɓaawo seeɗa ɓe hudumi taargol mangon ala rasi wafdin e dow hoore délégation min qawmika yimɓema allah himo o natani islam tawi nelaaɗo si fike fi makko ɓe maaki jarir bun abdillahi no arde sifa makko ngo neni oy ko kanko ardi sete wongol iwayɓe yaman ɓe ko neɗɗo no siga mum ala e moƴƴude yaman fof ko kanko ɗo kelɗere ko kanko woni arde ɗo ko on noon mo nelaaɗo manti ko ɗum ɗo ni ndaarude ene nelaaɗo manta e ko ɗarana jomumen golliɓe e ko ɓiɓɓe worɓe si jomumen wiɓe rijalum nano ɗo tuuɗum andi a dakar wa rajul tahtali andi dakar ko dokka firgol ɗa ko gorko kadi kadi ɗo ko makka ɗo watti am kono a radio ɗum koko wakti faggitante ɓe on ko gorko de on wigol on ko gorko ɗum naati binegol bamɓe ngol woni ɗum gorko ɗum ɗon a faggetoɗa wona on ko ɓiɗɗo gorko ceerno ko noon ko ɓiɗɗo gorko ni jomɓe wimɓen ko ɓiɓɓe worɓe wa dakara lana nelaɗo sifanino men naataka sifa ma on ɓe sifino fi makko fuu wa qala ɓe maki yadkhulu alaykum naatay ka moon ɗo joni rajulum gorko min hayri ahli yaman ɓurɗo moƴƴude yimɓe yaman haɗa natani islam ka ay si neɗɗo ni naafiri fewɗo jariya
so naati islam o lorrayta neɗɗum a duwani ɓude systéme woɓɓe ka fottuɗo o naafiyagal ton ɗo jahiliya ko naafi mo fotti o no weli si naati ɗo kadi ko naafi no weldi giɗo e gadi yiɗuɗo allah yiɗuɗo allah no weldi moƴƴana yo fof ande a woni julɗo bandi hayni kama ɗanida feɗɗa hiɓe aybinde dina yimɓe deddu ha feɗɗa konaron joɗuɗo waɗo kile iwa ɗo kadi waɗoyaɗa kile woɓene ko ɗum kamen jottoɗade ko ɗum ɓe wolta ɓe sabota e mamuɓe nariɗaɗaɗa mum meɗe kamen jottoɗo meɗen sabota kam laɓɓinanayɓe ɓe onana kamɓe ɗum saboti gonum sinana ko joɗɗinma ɗon ala nelaɗal nelaɗo ɓe maki iyaku wa julusa ɓe tuqa mi aɓe joɗago kala tan joɗɗum sabaɓe wimene nde malana buddu min majalisi yani men ala fersina men joɗɗo ɓenni awa sayda abaytum dalika fatu tariqa si tawi o sali ɓe sina joɗago jonte lango haqqen ɓe maki wama haqqutare holɗoni haqqu ha e lawol ɓenni raddu salam wal amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar wa qaddul basar way matakun ada ani pare ko ɗiɗo woni haqqe law sa joni keɗo hirriɗo mawnutoɗa kala mo hayniɗano yuɓɓi tuba dramani waɗi tuba andi tuba yuppataki waɗɗo kute konno yettiɗa ɗon gram musique no harmi jiwo sare ɗon ta ayi sawtaɗa awonay ɗo mbalɗe ni ha a wawi ɗum manda kana rawu qimata joni noon arɗo ko sari ko moyɗa reportude ɗa reportage ballo awa oye marde kaari o feƴƴa reporta o gasa goɗɗo kadi ara reporta iɗanna yaytuji ke donc anganeno nata joɗagoɗa o si kala kadi kaari wonkuno e gayka koyon cotisation noon ɓe mbasum fu ɗo watto gayka tan si goɗɗo yani ɗon ko nandanangoyta ko ɗum joɗi noon kon cotise moƴƴitino no irtonɗa ndiyam irton kaade de moƴƴino gayka ka namoƴƴara goɗɗo yanta kay kono kadi yaade kono joɗi noon iran ala waɗi ɓe wino ka yeeso makko mashatu malikin baadi lamɗo sa yi yeeso mo ganna lanɗo o gandi yeeso jaga lanɗo ko bandete ɗum namadugol ɗum jangga koɗiti aya yeeso ngo anda ko lanɗo ɗum nelaɗo makko kadi aya yeeso makko ngo dutta ko yeeso lanɗo haala lanɗo kadi gon lanɗo sino woldata e haala kan urki nana ko gandaɗo ko lanɗo fambasatat asariru jarir ibn abdillahi bajani kisan henki ɗaɗi funti ɗaɗi dande makko ɗimɗima sami asat kokona tawi ɗum ɗo no weli ka yo nelaɗo wi on ko on ɓuri moƴƴude yeeso makko ngon ko yeeso lanɗo o welti ɗaɗi dandi funti wa ashraqa wajhuhu bil farha yeeso makko ngo huɗɗi weltare wa qabat nafsuhu wonki makko ke buuɗiri bima khala'ahu rasul sallallahu alih w sallam sabu ko nelaɗo gortimo min naatin alayhi ma ɗum ko nelaɗo waɗirimo ko immorde sifa moɓe waɗi e dow makram wallahu taala alam bismillahi rahmani rahim wa januɓe wattani yutiluna ɓe juutina ilay faade makko an nabbara ndarde nden wa yuhidduna hiɓe sirrina fiye makko an basora ndarde nden hatta huyila ha miiji ilay faade makko are makko annanno kamɓe kanuɓe laatino maawonde makko ala maw'idun e dow foɗo aw ka anna naita maɗum sifotoɗo naata o sifike mo lahu wonande ɗe araɓuɓe faala ayyata tabbatude ɓe tabintinira min shahsi e neɗɗanke yagal makko ngal wa yatahaqqaqu ɓe haqqongina min naatihi e sifa makko fama wonali inin tahati solatu nde julde nden nanni hatta amala jarir liiji ala rajulen gorko minal muslimina e julɗo ɓen kana laatinoɗo yejinsi mono jooɗi bi janibi dakko makko wa qala wi ma baalu nasi ko ɗum woni alhaali yimɓe
yasrifuna ben woncita absarum bide mabbe de gilla yabade hen wa yuhaddithuna bisirina fiya dargon hatta halaka anna lam asika no wodane be indi kan hajatuna ahiya mujarrad sulfa enen ko kawral dum ni am anna fil amri shay'an kamwe fiato hunde faqala rajulu gorko wi inna nasa min be lam yasrifu ilayka be wonti tirali baade mabbe abdu soare gide makene illa sunna li anna rasul sallallahu alaihi wasallam sinana la sallallahu alaihi wasallam akhbarana bil bitim qabla qalilin ba wa sayda de kuduni karbo mango ala ra'si waqti ne ore delegation min qawmi kayda mane wa dhakara lana bi jantali min na'ata kasifama wa qala bima yadkhulu alayhi na'ata yidu mondora dum gorko min khairi ahli yaman buto mo domi be yamamen ala wadi no kaya semako masihatu malikin badi lango fambasatat punti asari udadi jariri bin abdullah badalini lima sami'a sabu kongko onani wa ashraqa wajhuhu bi jalbi yasmako bil farhati badar wa tabat nafsu wa kimaku bubil bima khalaqahu rasul sallallahu alaihi wasallam sabu kongko nelado on sifo min naati nimode sifa alayhi itu makku wallahu ta'ala alam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha